Om Swastiastu. Inggih. Idedane parupami arse sareng sami sanidahat uang yang titiang. Titiang seko santi paikatan Arya uang Bang Pinate dusun Sarimerte. Sane mangkin jagi ngaturang geguritan sane memurde. Geguritan Arya Bang Pinate. Sane keketus saking babat dangyang Bang Manik Angkeran. Sane pinaku pengwacen Gusti Aji Saribang, Ibu Dewi. Pinaku penegas titiang Aji Nale. Maka pemucuk penglingsir dane Gusti Mangku Saribang. Pinaku pemomong Pura Pusah Saribang Sari Merte. Mas Juwita ceneng bagus putra Naji na pirangan. Tuh, ceneng Bang Manik Angkeran anak ibu koy dewa. Mas Juwita najine bukoy dewa nah ane jani melahang yani dewa mirengang ceni. Ada pie tekat bapa Nah kane jani ado nyentuh buat pideket aji nih marep tekeni dewa ceni. Panugrahan mau tamone Sing yo adelen nyentuh ceni. Melarapan bahan panugrahan aja marep tekeni dewa nedah hating mau tamu gitu nyentuh ceni. Bapa ngecenin apa ngastu Nah kane jani buka aji lakar ngicen buka ceneng penganugerahan gitu nyentuh ceni. saksat ceneng madui jati Saat makannya cening idewo madui jati gitu nyentuh cening. Ceneng dados ngoncarang weda Risa jeroning mahurip gitu nyentuh cening. Tadi bukoy dewa lakar nguncarang wido gitu nyentuh cening. ngoleh sastra mewah tutur
masih dadi nyen buku dewa lakar nginengang daging sastra tato makumiwah tutur Sang Yang Aji kalepasan tu saratan ane buat pesan tuh di kauripan cening itu sang yang aji kalepasan kemoksane itu ane gumanti patut ulik cening angin encap kenirbani kasan kapungkur mangda sido tuh anggone dewa jalaran nincapa ngane kasinango kanirbanan mangda luput punar bawa tetuak iya tetujonnya mangda sido lempas sido luput tekenane ke baos punar bawa iya tuh nyerwadi malih ke jagat sekali ida pandita dua muli rare sama margi pacang inggih selanturnya neri sesampune puput kadi ide dangiang sidi mantero ngerentekang pawocana sane mangken ide acep pacang mewali mantu maring dekapura wenten tiosane kajujur wantah iri kering puri nidane sanerian iri ko ring doho puri dan kocapan sampun prapta nenten ciri tiang ris sejeroning lampah pemargeni dedangiang sidi mandra iya tekocap sampun rauh iriku ring dataran piene cekuk kiri kerawuh sampun kadido ering genah sane gumanti ke bawas dataran sake mawon pinih cekung kewentenannya nih maring jagat gadeng wani boy wenten
mantios kawentenan wewidangane punika kebaos jagat gading wani. Ida eling maring putra Rauh iriko jaga rumah sekadido jak eleng punika ring puterani dane. Sumendia maring kayu rasa sengsaya kadi dedangyang Sidi Mantara risa jeroning pikayun nidane. Puteran ida mangdetan budal maring Jawa. Ingyan pikayun kadi dedangyang Sidi Mantara mangnane nenton malih mewali kadido Bang Manik Angkeran iriko ring jagat Jawi. Ida pandita turma lienge Kalaning punika kadi dedangyang Sidi Mantara ngererah mina kadiling sah mecikang pelinggiha ngerana siaka mangas tawa irike rares kadi dedangyang Sidi Mantara nguleng ang pikayun ngregepang mina kadi punika kasidian idane. Dedane para pamiarsa sareng sami sanidahat uang yang titiang. Kadi asa punika presiden antuk titiang ngatur ninganya inggian geguritan sane memurde Arya Bang Pinatih. Sane keketus saking babad dangyang Bang Manik Angkeran. Menawi teu wenten kirang langkung ari sejeroning titiang ngaturang gegitayan menawi teu onek-onek sastra ingyan ri sejeroning bebasan ri sejeroning basa basita sane nenten manut ri sejeroning arsa titiang ngelungsur gengrene pengampura. Maka wesanane ngatur puputang titiang antuk uncaran Pramo Santi. Om Santi 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 Om.